थगुहे पहया कला संस्कृति वो परंपरा दुपिछि नेवातेस अनेक नखचख वो जात्रा पर्व त हनावोगो खनेदु नेवातेस हनाजोंगो थजाबु नखचख जात्रा पर्व वो मेलायना नेवा संस्कृति तमिज याजोंगो खनेदु थजागु मौलिक संस्कृतिया थथगुहे महत्व वो दर्शन दु जजलपा छिगने पाचनले नेवाया जाछ नेवा मसिका स्वयसना दिपि सकल सकुमे फाज मेजुपिन्त दुन्दुग्ला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा नेपाल मण्डल दुने बसोबास सेनाचोपी हिन्दू वो बौद्ध धर्मावलम्बी नेवातेस थपिनिगो सांस्कृतिक विधि व्यवहारे आज अजिपिनिगो पालने सेना वयाचंगु परम्परा कथ छुना कथया फिंगो जाया नेव दक्लेन हाप्पा गनेद्यया पूजा यागो चलन्दु नेवाते पस्तिदुको प्रत्येक त्वाले गनेद्यय पलिस्थाई नातगु खनेदुसा सोनिकया थिथि थासे गनेद्यय देग देका गनेद्यय मूर्ति पलिस्थाई नातगु खनेदु थथेहे थौये जाजो सजिमिस सोनिकया प्रसिद्ध गनेद्यपि मध्ये छम चन्द्र विनायक नाप बोस्पोलिया जात्रा विषयले छगुरिपो निवेदना गुदु बोस्पोलिया त रक्त विनायक न थ्यागु यासा नेवातेस लोहसाला गनेद्यय नामन सम्बोधन याई नेपाल मण्डल दुने बसोबास नाचौपी हिन्दू व बौद्ध धर्मावलम्बी नेवातेस थपिनिको सांस्कृतिक विधि व्यवहारे आज अजिपिनिको पालने सेना वयाजंगु परम्परा कथ छुन कथया फिंगो जाया नेव दक्लेन हाप्पा थगुट्वाले पलिस्थाई नात मगनेद्य थे पूजा यागु चलन्दु नेवाते बस्तिदुगु हरेक ट्वाले गनेद्य पलिस्थाई नातगु खनेदु नेवा समाजे गनेद्य भूमिका अतिक तढहजु उकी स्वनिक दुने अथवा पिने चौपे सक्ले नेवा जाति देश थपिने छे अथवा समाजे जुइगु धार्मिक व सांस्कृतिक जाजुले दक्ले नापा गनेद्यया हे पूजा याई नाप थपिने छे आगमे पलिस्थाई नात म गनेद्यया न पूजा याइसा बुँदी अथवा मेमेगो जाजुले सग बेगु छोले सुकुन्दा कि यात म गनेद्यया त न पूजा याई उली जख मखु सुयान छे भी इहिपा इहियागु केता पूजा आदि मेमेगु विधि व्यवहार्य जाखे इनाप बोनापौ चुएबले बोनापौया दक्ले चुए गनेद्यया श्लोक चुएगु चलन नदु गनेद्यया त नेवातेस अग्रस्थानीयतया माने नावगु खनेदु फिंगु जाया सुरुवात याने वो वस्पोलिया पूजा आराधना यात धासा ज्या सफल जुइ थैगु मान्यता दु उली जक मखु सन्तान वो धन सम्पत्ति प्राप्ति यानि तीन मंगल कामनायना गनेद्यया पूजा याई यो कुहे महिमा दुम गनेद्यया त थिथि नामन सम्बोधन याई गथेकी लम्बोदर गजानन एकदन्त विनायक विघ्नहर्ता आदि किसियागु छदुम तबुगु प्वादुम तिसु बहादुम वस्पोलिया पेपलहात लै जपमा पा वो लद्दु जना तगु खनेदु गनेद्यय उत्पत्तिया विषयले धार्मिक ग्रन्थ तेके थिथि खत नेवया तगुदु उकी मध्येन छगु ग्रन्थ कथ चया तगु ख थथेदु
थनु माता पार्वती थ मूल ह्याचोंगु इले गनेद्यो या त सृष्टि याना थगु शयन कक्षे पिने द्वारपाल याना थगु उज कथ सुया त दुमकायागु धका थया तल वहे इले महादेव व बले गणेश महादेव या त दुत मछोगु जुयाचो न उकी महादेव या त बिहावया गनेदेव या छ धेना बिल पार्वती थक्याया थजागु अवस्था खना तस्क बिलाप यागुली पार्वती या त शान्त या त महादेव न नन्दी फिङ्गी या त दक्ले नपालु म जनावर या त साना वयागु छ धेना हिथका उज बिया छोट अनली महादेव या उज कथ इमिस एरावत किसिया छ धेना हया महादेव या त बिउगु जुल वहे छ छुनाली मचाया त माका बिउगु ख थैगु ख ग्रन्थे उल्लेखना तगुदु निवातेस गणेदेव पूजा नियानिथ या नावगु जुसान विशेषना मंगलबार या त गणेदेव या बार कथ कया तगुदुसा तिथि कथ चतुर्थी तिथि या त माने ना तगुदु अथे हेजुया भाद्र शुक्ल चतुर्थी चथा खुनु गणेदेव या उत्पत्ति जुगु दी कथ अतिक महत्व बिया उगु चथा नख हनावगु खनेदु गौरी पुत्रया नामन सम्बोधन या नातम वस्पोल्या पलिस्था सोनिगया थिथि थासे या नातगु खङ्के फै गथेकी खोपया सूर्य विनायक येदेया अशोक विनायक किपु चोभाया वेना गणेश अथेथैगु जल विनायक वो ये या चाबहिले विराजमान चन्द्र विनायक आदि वस्फोल चन्द्र विनायक या देग काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 अवस्थित दु थुम विनायक या त रक्त विनायक या नामन फसिके फैसा निवातेस थासा नोसाला गणेदेव न थाई थुम विनायक या उत्पत्तिय विषयले छगु किम्बदन्ती थथेदु सोनिकया पेम नाजापे गणेदेव मध्ये चाबहिया नोसाला गणेदेव न छमख हाडेका मसाला हया थन थापनाय नात मजुया नोसाला गणेदेव थागु ख थैगु थापुदु प्यागोडा शैलिया नितजागु थुगु देग कलात्मक खनेदु थनहे देगले दुने पेकल हादुम लोहयाम नोसाला गणेदेव दक्षिणाभिमुख जुया विराजमान जुया जंगुदु गणेदेव या ल्युने लिच्छवीकालीन चैत्य छग नदु युक्कोहे दनापा थन अशान्त जुया ज्ञानपुष्य चंगुली शान्ति सोस्तियाना चैत्य स्थापना यागो ख देदस होलिपुनी कुनु गणेदेव वो चैत्यया छनुहे बुसाद न्याकी अथेहे बापूजा न्याकी बले थनसोंगु चैत्य पूजा यामा थुगु देगले थातुया पन्ने चिना तगु दुसा दक्षिबे जुए गजु दुथास पता न बेका तगु खनेदु देगले सोखे लुखा छुना तगु दुसा जम खमजंगु लुखा तिना तगु दु अथेहे देगया पल्ली तुनासे फेका उकी अस्त भैरव वो अस्तमात्रिका देवपिकिया फेगाउन खाया तगुदु देगया मुलुखा फुसे गणेदेव मूल्या नातगु कलात्मक तोलन छपान तया तगुदु लुखाया जख लिया ठ्यानी पुन धस्वाका तगुदुसा जम खमहे देगन तया तगुदु अथेहे देवथा दुहावने नेव जख सिंहनिमन खनेदु देगया न्ह्यनेस विक्रम सम्बत 1950 लोया स्तम्भ छगुन खनेदुसा उकी देवने गणेदेवया बाहाकथ थातुया टिसु छमन तया तगुदु थन मेमेगु दिसोया मंगलबार व शनिबार खुनु अपोया अपो भक्तजन्त बेगु याई थन नेवा जाति पाके न्यानी थ सुथनाप्पा नित्य पूजा न्याकावो गुदुसा सन्नीले आरती याना देव या त चिकन भुइकी मंगलबार 3 बजे दना ठन बम्बी पुयु अले डेट खासी क्यु अले निलटिन्यु अले धुपबत्ती बाले याउका अल्टिनी मेप्नु पूजा जी अथेहे मंगल चौथी वो मोहनी बलेन थन युक्कोहे दर्शनार्थी तेगु उपस्थिति खनेदै अथेहे
पशुपति विकास कोष पाखे थन निहानिथ नित्य पूजा नभेगु चलन दुसा मोहनी बलेन पशुपति विकास कोष पूजा भेगु परम्परा दु मोहनी बले टरम पूजा दियो पशुपति विकास कोष ख न्यूसंगो पूजा वइ ओ पुनी बले छुछु बले लाका वो जी ढामाक्ट मला अको बा बिया मुकुटया देयो मुकुटया अले पूजा वइ टक्नी दियो पशुपति देरा टक्नी दियो तैन छे टक्नी दियो ओटे यो पूजा वइ धन विशेषना माघ महिना या मंगलबार पत्ती अनेक थास श्रद्धालु तवेगु याइसा प्रत्येक शनिबार व मंगलबार थन प्राङ्गणे भजन कीर्तन नयाँ नावगु खङ्के फै नेवा समाजे इहेपाबले भौमचा छेथासा पितहे थुङ्काली मिजामिसा निगो खलाया गुर्जुपी अथवा पुरोहित चोना गनेद्यया निहने खब्या काटिनी भौमचा मिजाया छेसया यङ्कीको चलन्दु थथे गनेद्य साक्षितया इहिपा जुगो खया त निगो खलक स्वीकार्याका तगु खनेदु उकी नेवाते तथ्वी गनेद्यया तढङ्गो महत्व दु आधासा ज्याजुले दिपाय इजित्यङ्गुदु दिपालिपा थोइ विषया पुवङ्क रिपोर्ट सोयादी फै उखी आया त पल्ख दिपा दिपालिपा छित हाक्नज ख ज्याजुले लस्कु सेनाचोना छिसा सोयासना दिगु ख ज्याझ नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले न्होसाला गने देया नाम न प्रसिद्ध म चन्द्र विनायक बो जात्रा विषयले छगु रिपोर्ट ने बेचनागु ख यदि सुयान खा कैवया मलनकी वसफोल्य पूजा याइसा नाग दोष जुलथासा गने देया देपा चोम नाग्या त फ्री ह्यागु चलन्दु आधासा सोयादिस थोय विषया ल्याउँदनीको रिपोर्ट नाग्या आसने विराजमान पुष्पोले पूजा अर्चना या तथासा मनोकांक्षा पुवनिगु वो विशेष याना खाकै ल्याकिम द्यय रूपेन सक्सिन माने नावोगु खनेदु तुगुदेग विक्रम सम्वत 2072 सालया त फुखाया कारण क्षति जोगु खसा लिपाहकन ठुकिया पुनर्निर्माण यागु ख थन परिसरे छचाखेर मेमेपी द्यपिन पलिस्थाइ नातगुदु गथेकी हनुमान फैलद्य थातुया तथिकम बेता नारायण द्य भगवती क्षेत्रपाल शिवलिङ्ग जीवा सरस्वती आदि नोसाला गने द्य देग गब्ले देगल थैगु अभिलेख मधुसा सम्बत 840 या नुपति जुजु महेन्द्र सिंह देव देगया जीर्णोद्वार यागु ख उल्लेख जुयाजंगु दुधाई देवपाला वंशावली अनुसार मनोतेम हे कैवया मलन थासा थुम गने द्या त पूजा या त थ्याम हा कैला नावन्य थका चया तगु दुधाई थौ तकन कैवया खा जुया मलन थ्याम गने द्या पूजा यावै अथेहे नाग्या दोसुया मलन थ्याम गने द्या देपा चौम नाग्या त पुइहाया द्य पूजयाई थोछगु थुम द्या विशेषता ख यो कोहे धन्यव ये देया जुजु फुपालेन्द्र मल्लया लानिया त मगसे मंका देव आज्ञा जुथे पशुपति महादेव पूजा याना नुयाम गने देव देका
यक्कु बुतया गुठिसोना सकिमला बुनी वो पारु निनुयंक ख जात्रा यागु चलन याका थकुगु ख थाइगु थापुदु थन निसेहे थुम विनायक जात्रा याका वगु खनेदु चाहिँ झि सकमुनि पुनि खुनु मला सकमुनि म्हणजे धुनी जग्गा आहे मला आज खले खुनु चाहिँ अथि त्यो भुनीका मला दोलना चाहिँ ठाउँ चाहिँ 24 गते चाहिँ मु जात्राको थियो मला थो मु जात्रा थन हे चाहेका वना थन चुच्चा ठिङ्गै उन मानेको थियो फुटबल मला थो आ मेवा दिगु चाहिँ झि बालेका अहिले थन या थनको छो पिपल बोर्डका मला पिपल बोर्ड या अहिले झि थो मुसे गणेशका अहिले खुसी चाहिँ आफू गनेरको पशुपति मलाई भइरहेर चाहिँ फुटबलले दुगान त्यो पशुपति चाहेको आफू चाहिँ यहाँ चाहिँ झि फुटबलले दिएका फुटबल चाहिँ हान गङ्गै दिएका गएका चोकेका चुच्चा ढिङ्गै दिएका अहिले हान चुच्चा दिनमा क्वाएगा झि बाले दुने हिँडेका बाले दुनेगा अले झी सान्दै अठिबी के दोफु के चाबेर बालेके चोनी कि अले दोफु के अठि जुर्के अठि जुर्का अठि बिछान जुर्का थुगु जात्रा ल्याके त तिथि गुथिया व्यवस्थाइन समन्वय समितिन गठन याना तगुदु सकिमना पुनि छन्नुन्यव गुथ्या त जाना परम्परा अनुसार देव पूजा याना छुएलाफु फेनै पुनि खुनु पालाय छेन गनेद्य खते तया देगले सोनि है थुखुनु देवया न्ह्यने थिथि सिसाबुसा व हलिमली वेगु याइसा थौकने समय दोतेगु चलन नदु चच्छी गने देवया न्ह्यने थुनि जग्य याइ थुनि जग्य या नीति अमालको त सि हैगु ख अथेहे पहिलो देव ध्यान चच्छी थुनि जग्य याइ सुथे पहिलो देव या त न सोनी थुके पहिलो देव या फापा जकदै अनली बलि बिया देव पूजा याइ थुकुनु चच्छी दाफा थाना विधिपूर्वक गनि देव या पूजा याइ पुनिया कने खुनु अथे थैगो कचलाका पारु खुनु छेखापत्ती कल पूजा भोजना पूजा वै सन्ध्या काइले ल्याकु पूजा वै सरकारी पूजा यातले फल्चा चोना बाजा थाना चोनी बलि बिया देव पूजा या सिधेम गने देव व फैल देव खते बिजाकी जात्राया झोले छुन कथया बिक्न बादा मवेमा थैगो कथ गने देवया खते दुगु छम भोग बिया फैल देवया खते न हिटुङ्गी गने देवया खया त फैल देवया खट सोचा चाहिकी थोइले चिलाक चाका थिथे बाजा थाना जात्रा छ थ्याक नाचोनी गने देव वो फैल देवया ख जात्रा याना यंके गुछोले गंगा हिति थेनिम हितिया निलख फासिकी देव ख खेले सोचा चाहिका पूजा फया बहाले दुहावनिगु तरंगु त्वाखा देव ख दिकी कछलाका दितिया खुनुन गने देव वो फैल देवया ख थिथि त्वाले यंका पूजा फेकी थिथि त्वाले यंका पूजा फेका चाबही दबुली हयादिकी अनली कने खुनु सुथे सिन या त गने देवया त मेगु खते तया थिथि बाजा थाना फुइ सिन होला जात्रा या नाली त हया देव पालाय छे देव था बिजाका गने देवया त सग बिया फे नै अहिले कने खुनु चाहिँ हान झु सिन्दुर जात्राका कने खुनु चाहिँ सिन्दुर जात्रा थनाउना एके वे रुटे ख मला तर थन जबासरी वइ मखो थन चाहिँ मुसे गणेश जोया अनजिया फुटबल जोया अहिले गणे देव जोया अहिले चाहिँ गणे ठा हुने कि गण समापन जुलका गणे जात्रा कने खुनु आकिमा पाला मेसित मतचाका देवलिसे पाबो ललाई थुकिया त मत क्यागो थाइ थुकथ नोसाला गने देवया जात्रा को चाहिँ थो जात्रा छ
छत्र गुठी छत्र पुइकेगु पुनी खुनु चच्ची चाक मत गुठी चाक मत च्याकेगु देव कोबीगु गुठी देव कोबीसा जात्रा गुठी देव जात्रा याइगु ख आजै के नातो राजा छि समिति थिन देगु दु मला उगा चाहिँ छि जात्रा रे सोय मके छि चाहिँ सुचु अथि दि ओरको से जात्रा अथि फल हुने पनि हामी छुट्टै पात दुका गोजु गुटी छुट्टै पात दु मलाले छि अथि बाले चाहिँ छुट्टै अथि गुटी दु हामा अथि छि चाहिँ समिति भज छि समिति खोय सय समिति है भज 100 रुपैयाँ यात्रा को अथि नगो छुट्टै छि जात्रा चाहिँ भज बाँडेको मला तो झिलिमिलिया थिया डक्को खडाया थिन चाहिँ जिमसँग अथि नाच्नु गर्दा थथेना सकल गुठ्या त जाना थुगु जात्रा न्याकावगु खनेदु छिसा सोयादिल यहीँडेया वडा नम्बर 7 विराजमान जिया बिजना चौमा चन्द्र विनायक नाप जात्रा विषयले छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याछ नेवा मसिका छित कथेताल अथेहे थुगु ज्याज छिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिसे गुताइले वो रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेसे निताइले वा हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेसे चिताइले छिगु नेपाल च्यानल स स्वादी फै वहे कथा थुगु ज्याज छिकपिन्छ छिगु नेपाल च्यानल एप प्ले स्टोर वो एप स्टोर बना डाउनलोड एना स्वादी स नाप नाप थुगु ज्याज छिस छिगु नेपाल च्यानल युट्युब न स्वादी फै छुना कथा छाता सुझाव नीति सापुते आदि त इनाप्यासे ज्याजो पाखे जी अनुसाना बाया भनेको उजाफना चना छिगु नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयं दिस शुभ